Cijenjeni gledaoci programa televizije Hema, sve vas lijepo pozdravljam i dobrodošli u emisiju Naši razgovori. Moj današnji gost je profesor Šefko Kadrić, književnik, publicista. Gospodin Kadrić je kao profesor u Prvoj Sarajevskoj gimnaziji radio dugi niz godina, kao i na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Danas živi i radi u Švedskoj. Objavio je nekoliko knjiga i romana, a najnoviji je roman Luter i Orlović, o kojem ćemo večeras najviše govoriti u emisiji Naši razgovori. Gospodine Kadriću, lijepo vas pozdravljam, dobro nam došli. Hvala Senade, bolje te našao. Vidim, zdravlje vas dobro služi. Trudim se da ga očuvam koliko je to do mene, a sve ostale u nečim dugim i tuđim rukama. Gospodine Kadriću, prije nego progovorimo nekoliko riječi o spomenutom romanu, izvolite za naše gledaoce izdvojiti jedan dio iz vaše biografije kako bi stekli prije svega cjelokupnu sliku o vašem književnom radu. Prvo da kažem da se u ovih nekoliko kvadrati jako dobro osjećam. Svaki put kad budem ovdje i prijatno mi je i vi ste mi dragi i simpatični. To malo laskanja, nije na odmet. Hvala vam. Što se tiče mene samog, mislim da oni koji nas gledaju i slušaju dosta toga poznaju, a nije ni toliko bitno ni neobično. Jel? Oljudio sam se kroz planinu i to stalno naglašavam. U ovoj čaši sam poznat kao planinar, visokogorac, alpinista, koji je hodajući planinama Bosne upoznao samu Bosnu, ali nešto važnije upoznao sebe, obišao sve jugoslovenske planine, sve evropske planine, 2-3 puta bio na Mont Blancu, vodio školu skijanja, nekih 15 godina, napisao knjigu Planinarenjem do zdravlja i tako sam se i oknjižio kroz planinu i planinarstvo. A ovo kasnije što slijedi samo je nastavak te i takve priče. Dakle, recimo nekoliko riječi o vašim knjigama, vašim romanima, kako se čitaju, kako se traže na vašem tržištu, šta kaže vaša cijenjena publika? Što se tiče Bosne i ovog tržišta ovdje, po njima nisam siguran da bi i jedan jedini bosanski pisac bio pisac. To desio nam se neki poremećaj u kodu oknjižavanja, čitanja, tako da se danas nerijetko Bosanci fale kako ne čitaju, što nije baš neki kompliment. Dok se jedan Šveđanin fali da godišnje čita po 12 knjiga, Bosanci fale se kako u životu nisu skloni čitanju ili čak još gore da nisu knjige pročitali. Međutim, to nije onaj razlog da se pisac ne bavi knjigom i pisanjem. Posebno bosanski pisac, što reče jedan Šveđanin, problem Balkana u cjelini je što se historija prebrzo dešava, tako da se ne uspijeva ni sažvakati, ni preraditi, ni registrovati, a ono dolazi nova. Tako da se ti događaji multipliciraju. Naprosto svako, ama baš svako, u Bosni ima potrebu da ispriča svoju priču. Jučer sam gledao kod Josipa Pejakovića jednu divnu ženu, pravu junakinju njegove monodrame Oj živote, koja na tako upečatljiv način priča svoju priču. Kad bi se našao jedan pisac uz nju, jedan kamerman kao što je Josip i njegova ekipa, onda to ispadne nešto zaista ispričano, ljudski i veličanstveno. I eto, prije rata sam na ovim prostorima ovdje pisao udžbenike za širu publiku, za studente Pedagoške akademije, Muzičke akademije i tako dalje. A kad sam se negdje odjenuo tim tamo drugim i tuđim svijetom, onda sam ponovo imao potrebu da ispričam i tom tamo svijetu i sebi samom o nekim ljudima, običnim, malim, jednostavnim ljudima koji su prolazili kroz ove ili one golgote. Ali pošto sam ja sociolog, onda ja te priče odjenem i nekim konkretnim temama. Tako da evo, prošli put smo imali Lazara Drljaču, kroz kog smo pokušali, i ja pokušao, čini mi se i uspio da ispričam priču kako nas nisu veliki gradovi usrećili, ta velika urbanizacija nastala industrializacijom u cijeloj Evropi pa i u Bosni, nije nas usrećila i da nas ljudi u ovim velikim vrućim gradovima maštaju, sanjaju da negdje odu mimo grada, negdje u planinu, u brdu, i danas je to postala manija, čak i ovdje. Međutim, Lazar iz Pariza odlazi
visoko u prenj i gore odživljava svojih 40 godina. To je možda jedna lekcija koja nas tjera na razmišljanje. Lutera i Orlovića, pretpostavljam, čitao, Da. pa ćeš me ti nešto pitati, ja Upravo onda sam htio kazati. Jeste, evo, dakle, nakon što smo spomenuli neke dosadašnje naslove, najnoviji roman Luter i Orlović. O čemu, dakle, roman govori i čime je on inspiriran? To je isto tema ovo vremena. Istina, pisac, odnosno moja malenkost, je smjestila u neki 16. vijek. Da bih pokazao da se svijet, iako se zemlja okreće, ali mi se ne mijenjamo tako mnogo. Još uvijek imamo itekako velikih problema. Istinski junaci romana su Martin Luther, reformator, i Hamza Orlović, nesuđeni reformator. Ono što je Martin Luther učinio u Europi, kršćanskoj Europi, nažalost nije se desilo Hamzi Orloviću. Da podsjetim da je Martin Luther uspio Europu da iščupa iz zagrljaja i okova inkvizicije, koja je samo u tom periodu u ime Boga, u ime crkve, uspjela da spali oko 5 miliona žena i mnogo više umnih evropskih ljudi koji su pokušavali da odgovore na neka vrlo konkretna pitanja, suprotstavljaju se crkvenim dogmama, da je zemlja ravna ploha, da je nose 4 slona, da je papa Bog koji po zemlji hoda i tako dalje i tako dalje. Sve je bilo zaodjenuto vrlo konkretnim silama, interesima i tako dalje. Martin je uspio da pronađe tu liniju izbavljenja, slamku spasa u jeziku. To djeluje možda sad nevjerovatno. Obično se ljudi u tim teškim situacijama pozivaju na koplja i kopljanike, rakete, avione i tako dalje. Međutim, Martin Luther kao pravi reformator koji je izbavio Europu i spasio je, vratio se jeziku. I onda je, boraveći u Rimu, kom se poklonio i rekao klanjam ti se sveti Rimu, posle 5 dana imao pred sobom kompletnu sliku i shvatio da Rimom ne hoda Sveti Otac, nego Antihrist. Da dok oni žive u celibatu po manastirima, on je bio sveštenik, to u Rimu sveštenike su, odnosno kardinale, svitu kardinalsku služe gole žene i tako dalje i tako dalje. I onda on čuo glas Hrista, čuo glas Biblije i Boga koji traže od njega: Martine, spasi nas. I onda on vrisnuo, u Rimu nije Sveti Otac nego Antihrist. I onda je napisao 95 teza koje su za nas u istoriji jako poznate i sa njima svi doktoranti ove planete počinju odbrane svojih teza, ukucavajući na vrata sa klinima i kažu ja ovako mislim. Konkretne posljedice su poznate. Dakle, on je za 3 mjeseca uspio da prevede Bibliju sa grčkog jezika na njemački i onda je elita Njemačke odštampala Bibliju u 5000 primjeraka i dostavila narodu. Sad više narod njemački, narod kasnije francuski, engleski i tako dalje, nije trebao svom Bogu da se moli na latinskom jeziku koji nije razumio. Sad taj reformski dio u ime Boga morao da nauči čitati. U ime Boga morao je da čita. Na kraju krajeva u ime Boga morao je da uči. I to je taj reformski dio traženja, kako Martin kaže, Boga u svom srcu. A put do Boga je Biblija kao knjiga. Ja kao pisac sada vraćam se knjizi. Za mene je Biblija knjiga. I on je uspio. Kompletna Evropa danas ima taj princip. Ono što je za nas Bosanci interesantno, da je Martin bio inspirisan idejom bosanskih paterena, ili kako ih vole danas nazivati, možda i pogrešno, Bogumila. Zašto reforma Hamze Orlovića nije uspjela? Hamza je ugnježden u Bosni, on je iz Gornje Tuzle. 40 godina, on je prvo rastao uz dedu koji je bio pataren, uz oca koji je bio musliman. Dakle, to je taj prelaz kad Bosanci primaju islam iz ovih ili onih razloga, da sad ne idem u taj istorijski okvir. I onda je on odveden u Stambol.
najveće škole tog vremena je završio. Bio je hafiz, kalif i tako dalje i tako dalje. I smatrali su ga duhovnim sultanom u Otomanskoj imperiji. On je samo propovijedao ovo što i Martin. Zašto bi ja, Bosanac, svom Bogu trebao da se molim na nekom drugom jeziku? Da. Ukoliko smo svi pred Bogom isti, a to je načelo svih religija. Dakle, svi ljudi ove planete, i crni, i bijeli, i muški, i ženski, i bogati, i siromašni su pred Bogom isti. I onda, to je njegova pitanje, zašto bih ja, bosanski musliman, svom Bogu morao da se molim na nekom drugom ili tuđem jeziku koji ne razumije? I onda ide i ona kovanica kad kaže moja majka, lahka joj zemlja bila, 70 godina uči, 70 godina se moli svom Bogu, ali umire nepismena. Postavlja se pitanje zašto. Između nje i osnovne ideje učenja bila je provalija koju ona nikad nije preskočila. Da ja sada vašim čitaocima ispričam jedan recept na švedskom jeziku, kako se sprema riba, kako se sprema neka druga hrana, oni me normalno ne bi razumjeli. I ne bi ni jedan od njih mogao da ponovi ili napravi tu ukusnu hranu. Evo, jučer sam brao gljive, pa bi bilo dobro spremiti. Ali ako im kaže na maternjem jeziku, za 2-3 minute oni to odmah rade i prave. Šta su svete knjige? Svete knjige su ništa drugo nego skup recepata življenja osmišljenih idejom Boga. Da. I po njima je moguće živjeti ukoliko ih razumijemo. A šta ćemo s onim koji ih ne razumiju? Oni u svom doživljaju svete knjige trebaju posrednika. A taj posrednik može biti dobar i ne mora. Može biti učena i ne mora. I tako dalje, i tako dalje. I opet se vraćamo isključivo u 16. vijek gdje se završava moj roman. Hamza Orlović je imao sljedbenike, imao 20.000 sljedbenika koji se zovu Hamzevije. O njima su pisani romani Pobune, Sušićeve. Hamza Orlović je glavni lik Mešinog derviša. To je mudar, pametan čovjek koji promišlja o svom životu. To nije Mujo i Haso iz Viceva. Da. Kasnije će se desiti 3 pobune u Tuzli kad je Hamza ubijen. I kasnije se Tuzla u cijeloj našoj historiji figurira kao nešto ipak neobično. Znate? I tako dalje, i tako dalje. Hamza je, nažalost, pogubljen u Stambolu 1576. godine, 10. juna, upravo u nekom ovom vremenu, ali tim priča ne završava. Poslije njega je pogubljeno za narednih 100 godina još oko 20.000 Hamzevija. Gospodine Kadriću, zajedničko Luteru i Hamzi Orloviću jeste da su bili hrabri, odvažni, pametni, kao što ste i vi evo sad kazali. Mislite li da naša zemlja danas potrebuje baš takve reformatore? Ima li ih, vidite li ih? Da ne govorimo o Bosni. Bosna je jedna mikrocjelina, jedna mala kockica u velikom mozaiku. Kad se Martin vratio iz Rima, saopštavajući veliko razočarenje Rimom svom učitelju, on ga je smireno gledalo i rekao mu: Martine, u pravu si. Bog ima velikih problema, ali on treba pametne i hrabre ljude. Da se sad ne pozivamo na ideju Boga. Da govorimo o vremenu ovovremenom. Da. Danas čovječanstvo ima strašnih problema. Danas ono ponovo treba hrabre, ali i mudre. Ljude sa mjerom. Moja generacija počinje izrastati u vremenu kad ovom planetom hoda negdje malo više od 4 milijarde ljudi. Danas ih ima 3 milijarde više. Dakle, samo moje tijelo svjedoči tom narastanju 3 milijarde novih ljudi. Ovaj prošli vijek se vodio i bio u znaku borbe za naftu. Ovaj novi u koji smo ušli počeo je borbom za vodu. Dalje, moja generacija se zadovoljavala skromno. Mi smo imali jednu sijalcu, jedan radio i jednu jedinu prostoriju u kojoj je odživljavalo svoj život 7 članova moje porodice. Da. Danas svi mi želimo i ne zadovoljavamo se
ne samo jednim stanom po jednoj osobi, nego kuće na kuće, I to nije samo bolest ovo vremena bosanska koju mi gledamo svojim očima. Ona je svjetska. Da. Amerikanci su upali u krizu i evo, Obama je sanirao neki problem ekonomski sa 1 trilionom i 300 milijardi dolara. A to je samo cijena iluzije da svaki Amerikanac može imati kuću i može imati auto. Razumijete, generacije i generacije žive, skupljaju ciglu na ciglu da bi imali zamkove, dvorčave i tako dalje. To je naprosto nemoguće u jednoj generaciji. Preciznije moguće, ali da to neko drugi plati. Te kuće, te vile, taj raskoš u kom su Amerikanci obrazili da mogu živjeti, platili su neki drugi ljudi. U njih je uzidano i onaj 1 milion pobijenih Iračana koje je Obama priznao da je Bushova administracija nepotrebno pobila 1 milion nevinih ljudi. To je pobila. A koliko ih je unesrećila? Da. Ta nesreća drugih je uzidana u eventualnu sreću Amerikanaca. Međutim, lično sam siguran da sreća nijednog naroda na ovoj planeti ne može biti zidana na nesreći drugih ljudi. Da. I nije dugovječna. Bravo. Sreća Bosanaca, svakog pojedinačno, nije i ne može biti građena na nesreći drugog Bosanca. Mi smo jako povezani i uslovljeni jedni. Šta to znači? Kako gledate na trenutno stanje u našoj zemlji? Bilo političko i ekonomsko stanje duha u našoj zemlji? Jesmo li u ozbiljnoj krizi po vašem sudu? Jesmo. Kako ne? I to ne ozbiljno, nego preozbiljno. Ove godine će u Evropi ostati 50 miliona ljudi bez posla. U Evropi koja sebe smatra organizovanom, ekonomskim gigantom i tako dalje. Tek šta će se desiti sa Bosnom? Ali ono što jeste tragedija, da Evropa i ima neke ulazno-izlazne vertikale, prozore, vrata. Bosanci niti su imali, niti imaju. I oni kao da se utrkuju, da biraju ljude koji će voditi, ajde recimo, neozbiljne ljude. Kad otvorite parlament, na ekranu gledate parlament, onda se čudite kako je moguće u tu kuću, svetu kuću koja se zove sveti hram jednog naroda, jedne države, pokupiti toliko neozbiljnih ljudi koji su došli tamo ko zna kojim i kakvim kriterijama, poslušnosti, dodvorivanja, željom da što više i preko noći uzmu ovoga što je još uvijek moguće sa ovih prostora uzeti, a to je ono što je, ajde recimo, Titovo vrijeme izgnjezdilo. To je radnička klasa koja je napravila tvornice, hotele, puteve i na njima je moguće graditi sreću ovih novih što su došli. Dakle, nisam siguran da prave nešto previše. Samo materializuju, ograđuju ono što već postoji. Da. Ali zato generacije i generacije ostanu izvan toga. Radnička klasa, prije svega nju naglašavam, nisam nostalgičar, nisam komunista, ali realno sociološki razmišljam. Da. Ovih dana smo pred strašnim nemirima, socijalnim nemirima nastavnika, zdravstvenih radnika i to vi jako dobro pratite. Da. Dakle, to su opljačkani ljudi koji nisu imali snage i jezika da vrište. Ali možda i u nekom vremenu su pogrešno prosuđivali. Kad su dali glas kleronacionalističkim partijama, nažalost glasali su i za ovo što danas gnjezdimo i tako dalje. I ne samo da nisu kupili mir za sopstvenu djecu i sebe, nego su kupili nemir. To govorim i za sebe, ne isključujući sebe. Dakle, govorim mi. I sad da se vratim na poentiranje. Da. Dakle, Bosna ima strašnih problema. Ali, što bi rekao Martin, mi moramo imati mudre, pametne, razborite, ozbiljne ljude koji će planirati ne kako okončati ovaj dan, nego kako okončati ovu godinu, kako okončati deceniju. Šta će biti sa nama za 10 godina? To ozbiljni ljudi moraju projicirati. Znate šta me interesuje? Šta kažu Šveđani, stanovnici te nama prijateljske zemlje, vaši prijatelji, poznanici koji tamo žive? Šta kažu o stanju u našoj zemlji? Šta vas najčešće pitaju? Mogu li se načuditi? Jučer sam ručao sa jednim zvaničnikom, da ne licitiram imenima, iz švedske ambasade. Baš ručao i to da naglasim da je on častio, što je neobično u Bosni, jer obično kad mi iz dijaspore dolazimo,
onda traže da mi platimo i one i ove račune. Da. I utrkuju se. Dakle, prvo, interesantno je njegovo znanje, odnosno neznanje o Bosni. On je običan činovnik koji je došao ovdje da odradi svoj dio posla. Po vrlo jasnim koordinatama. On o Bosni, recimo, švedski ambasador prije par sedmica mi je rekao da njegovo svo znanje o Bosni je izašlo iz dvije knjige. Knjige jedne moje prijateljice na švedskom, jedan roman Fausta Marijanović zove se ona, i moju priču o bogumilima. To su njegova znanja. Ali on je došao po direktivama i tako dalje. Međutim, ono gdje mi možemo naučiti, gdje i moramo zavidjeti, to je zemlja koja je bila u situaciji desetine puta da nestane. Ali ne zato što je imala loše komšije, nego zato što je to neatraktivna zemlja, duga zima i tako dalje. I onda su oni dalje, kad je bilo ono putovanje pečalba prema Americi, onda je 1/3 Šveđana otišla tamo. I ono što je ostalo je naučilo nekoliko stvari. Prvo, da planira. Oni jako dobro planiraju u proljeće kad će sjeme u zemlju staviti i kad će ga iščupati. Ako ga ne iščupaju iz zemlje, doveli se u egzistencijalnu opasnost. Drugo, oni jako dobro cijenuje i poštuju organizaciju. Ako se danas dogovorili da nešto treba da urade ili pravila ponašanja, gdje da parkiraju, gdje da sade, gdje da žive, onda su oni donijeli da poštuju. Bosna je poznata po tom što se donosi zakoni, ne da bi se poštovali, nego da bi se eskivirali. To je jedan kompleks koji nosimo poučen iskustvom življenja u tuđoj zemlji. Bosna je bila tuđa, Turska, Austro-Ugarska, Njemačka i tako, a najmanje naša i nažalost taj kompleks nikad nismo. I danas se ponašamo kao da je ovo tuđe. Mislim, oni koji su bliže vlasti više, a oni koji su dalje od vlasti manje jer ih nije zapalo. Dakle, ima masa stvari o koje mi možemo naučiti od drugih. Istina, i mnogo toga ima što ti drugi uče neuporedivo brže i bolje od nas. Kako vi osobno živite u Švedskoj i kao književnik? Je li to vaša osnovna preokupacija? Povezuju li se naši književnici evo u dijaspori? Ima li nas u Švedskoj? To je jedno pitanje koje me sad zamislilo. Kako živim? Čini mi se dobro. Niste razmišljali često o tome? Nisam, ali ja naprosto živim pa ne uspijevam da razmišljam. Ja imam svoju čaroliju koja se zove Promišljanje o životu. Da bi se jedna knjiga napisala, ozbiljno, seriozno, treba pročitati 10 do 50 drugih. Pišući o reformi i reformizmu morao sam skupiti masu tih podataka, iščitati Martina Lutera, reformu Njemačku i tako dalje i tako dalje. I u toj nekoj čaroliji imam ja taj terapeutski dio, osjećam se sigurnije, komotnije, osjećam se bolje, mudrije, promišljam o životu i tako svaka knjiga. Ali s druge strane imam i mogućnost da se to participira, da se, ajde recimo jezikom koji ljudi razumiju, plati. Prevođenje mog romana Zulmira Bečevića je plaćeno. Ovaj moj roman švedske biblioteke apsorbuju i otkupe ga, tako da ja mogu biti i pisac, ne prodavajući se za neke druge i drugačije. Možda vrlina, mudrost življenja je u tom da ljudi bave se onim što istinu vole. Dakle, ako ti uživaš u poslu koji radiš, ti si sretan čovjek. Ja uživam u onom što radim. Ja sam se omeđio, rekao sam ranije, oljudio planinarstvom, ali sam se vjenčao sa tim prosvetiteljskim poslom. Ja sam možda jedan od rijetkih u ovom prostoru cijelom koji se može pohvaliti da ima iskustvo, čarobno iskustvo rada sa osnovcima. Bio sam 5 godina nastavnik likovnog u švedskoj školi. Mogu se pohvaliti da sam imao 13 godina svoju školu skijanja u nekim vannastavnim sadržajima. Mogu se pohvaliti da sam imao i imam školu slikanja za odrasle 10 godina. Da sam bio 3 godine profesor na srednjoj školi, 10 godina profesor na fakultetu i tako dalje. To su sve strašna iskustva, sjajna iskustva, da izbacimo i pregrušujemo riječ strašna, ali ja živim po tim nekim pedagoškim principima i vodim računa da ispričam nešto, evo ovako kroz kameru, kroz knjigu, kroz roman i da poručim
da je život moguće osmisliti na drugi drugačiji način, pa i ljepše. Ja uobičavam reći, ako ne mogu čovjeku uljepšati dan, a trudim se da to uradim, onda mu ga svakako ne smijem pokvariti. I to su neki moji principi komunikacije, pa i sa mnom samim kad se nadnese na dogledalo, a i sa ljudima u mom okruženju. Kada je u pitanju prezentacija vašeg cjelokupnog rada u našoj zemlji, jer evo trenutno živite i radite u Švedskoj, kako tu stvari stoje? Evo, književni dakle rade. Šta je sa drugim književnicima koji žive u dijaspori? Čuju li se oni dovoljno kada dođu ovdje u svoju zemlju i hoće prezentirati svoje stvaralaštvo? To je isto pitanje za sebe. U jednom blagostanju bosanskom, u mudrosti bosanskom, bilo bi mjesta i za mudrost pisaca iz dijaspore. Nažalost, nemamo ni jedno ni drugo. Ono što je možda naš iskorak ili individualno moj sa nekolicinom ljudi iz Ministarstva za raseljena lica i još nekih pisaca, jeste da već 5 godina uspijevamo okupiti na sajmu knjige pisce iz dijaspore. I čini mi se da to sjajno radimo. Prvo što se mi, ajde recimo, nasukujemo jedan na drugog, čitajući knjige jedan drugom. Moji pisci, bosanski pisci su ovi koji pišu u dijaspori, jer se s njima razumijem vibracije svijetu u kom žive, o kom pišu. Istina, svima nama je zavičaj, inspiracija, povezujuća nit Bosna i bosanski jezik. Ono što mi možemo i moramo reći, to je taj jedan maćehinski odnos, ne samo prema bosanskom piscu koji živi u inostranstvu, nego i uopšte prema dijaspori. Šta je razlog tomu? Šta može poboljšati sliku na bolje? Pa ne znam, morali bi shvatiti da Bosna naprosto ne može planirati svoju budućnost zanemarujući 1,5 milijuna surovo prognanih ljudi. To je jedna stvar. Zato što su oni, ajde recimo, manje frustrirani. Zato što oni žive u nekim drugim sredinama. Zato što oni prave neke iskorake, a s druge strane jako su zavičajno vezani. To mi ne moramo nazivati patriotizmom, nego naprosto jednom potrebom da imamo nešto odakle idemo. Dakle, kad se ozbiljnije bude gledalo na dijasporu, kad se bude ozbiljnije planirala budućnost ove zemlje računajući s nama, onda će vjerovatno drugačije biti. Ovako su samo individualni iskoraci. Moji ili nekog drugog pisca. Mi nemamo sistema. Sad na sajmu knjige su sve nagrade izdijeljene za pisanu riječ između pisaca unutar Bosne. Oni kao, mi dolazimo, ali eto, došli smo tu da oni popiju kafu i to ukoliko žele. I onda smo mi, ajde, pošto je nas otprilike toliko koliko je njih ovdje, zauzeli nekakav stav. Kafa može, ali samo u onoj mjeri u kojoj se međusobno respektujemo. Književna večer može samo u onoj mjeri u kojoj pravimo mostove jedan drugom i tako dalje. Ja neću praviti ni jednom piscu književnu večer tamo negdje ukoliko ja nisam kod njega došao negdje u njegovoj sredini. I to su neke logike i principi. I mi se tamo dosta dobro razumijemo. Imamo i društvo bosanskih pisaca i prevodilaca i mi prevodimo knjige sa njemačkog, švedskog i tako dalje. I pomažemo jedan drugom. Kako ući u biblioteku, kako se sresti sa publikom i tako dalje. Istina, imamo ovaj feler, urođeni feler, taj otklon, loš otklon prema knjizi pisanoj riječi koju, nažalost, Bosanci, posebno Bosanci, imaju. Gospodine Kadriću, hoće li uskoro biti javna prezentacija ovih vaših romana? Bila je kroz neke sajmove. Koji su zapravo vaši, dakle, osobni planovi, ali i planovi u profesionalnom smislu? Evo, imamo dogovorenu prezentaciju Hamze u njegovoj Gornjoj Tuzli. To je iduće sedmice. Imamo prezentaciju i razgovor na temu BiH dijaspore kao mosta povezivanja u Mostaru na danima BiH dijaspore. Imali smo u Kaknju i ima još jedna u Goraždu. A to su moji individualni iskoraci zato što još uvijek držim kontakte sa nekim ljudima koji me ne zaboravljaju i ne dam da me zaborave. Nažalost, ima veliki broj ljudi koji su propisali tek tamo. Oni su anonimni, imenom, neagresivni nastupom i tako dalje. I ja sam preuzeo neku posredničku ulogu, tako da su na sajmu knjige, sad na sajmu knjige, svi oni koji su se našli na štandu
u tih 8 dana dobili i šansu da se prezentiraju bar 15 minuta na televiziji, što nije mala stvar. Oni će tamo u nekim sredinama imati mogućnost da kažu, vidite, mi u Sarajevo nismo ušli, kroz njega prošli kao anonimni i tako da mi smo dobili šansu da kažemo, da pišemo, o čemu pišemo, ko jesmo, a ko nismo i tako dalje. I to je to dobro. Recimo, jedan pisac može odraditi u afirmaciji ovog prostora, u povezivanju sa nekim drugim prostorom više nego mnogo drugih koji pisanju nisu vični. Malo prije sam rekao za švedskog ambasadora koji je stekao saznanja o Bosni kroz 2 knjige. Isto je to i sa drugim ljudima koji dolaze ovamo. Prvo što urade, zavire u biblioteku i vide šta ima u toj zemlji, o tom narodu, tom prostoru, na njihovom jeziku i onda stiču informacije, bilo da su one tačne ili netačne, ali to je jedino dostupno i tako dalje. I onda mislim da posebno taj kulturni dio dijaspore, slikari, pisci, kamermani, režiseri i tako dalje, ne smiju se osjećati u svojoj zemlji, a Bosna je još uvijek naša i ne damo nikom da nam je otme, kao da su u gostima. I u tom smislu... Vi se ne osjećate tako, pretpostavljam, jel? Ja ne dam da se osjeti. Ja se ovdje jako komotno i domaće osjetim i nema ni jednog razloga. Mog jednog kolegu skoro kad su pitali kako se osjećaš tamo negdje, pa kao što ja se osjećam ovdje kao kod kuće, a tamo trudim se da budem kao kod kuće i tako dalje. I da još poentiram na jednom detalju koji je za nas važan. Važni su te mlade generacije. Pogledaj, ja sam u inostranstvu toliko dugo kao što je, ajde recimo, tvoja generacija. Pogledaj. Dakle, jedna generacija je kompletna izrasla koja sada vapi da se prezentira i tamo u tom svijetu. Ne znači da se oni osjećaju tamo dobro. To je ipak useljenička generacija, što jedan moj kolega reče, tamo nisam, a ovdje me nema. Dakle, ta neka generacija želi da se prezentira tom tamo svijetu, ali ona je ipak oplemenjena, nosi neka iskustva Bosne. Tako da će Aleksandar Hemo napisati svoje priče i pripovjetke i dobiti slavu na tom prostoru tamo. Zulmir Bečević u Švedskoj, u Njemačkoj neko drugi i tako dalje i tako dalje. I sad tu generaciju koja piše na tim tuđim jezicima treba opet dovesti kući i obratno. Treba pisati odavde, prevesti tamo, a čini mi se da je to jedna nova zadaća koja nam pada u zadatak i sa njom se dosta dobro odhrvemo ili hrvemo. Da. U tome vam želimo puno sreće svakako. Hvala lijepo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju i uvijek ste rado viđen gost u našem studiju. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je ovo profesor Šefko Kadrić, književnik, publicista koji trenutno živi i radi u Švedskoj. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodno večer.